Ok, začnite. Tu imamo drugi meč top 16, tretji meč top 16 med Elijem in One Moveom. One Move na levi z Dalsimom in Eli na desni z Ryujem. Ja, upam, da je Eli imel kaj predhodne prakse proti Dalsimu, ker je matchup dokaj tak, tečen. Daleč od nepremagljivega, ampak neroden. Treba je dobro igrati okoli fireballov, brez da jemo govna, da ne bom preveč kovčal. Ampak ja, skok ni prijatelj naš proti Dalsimu. Bomo zdaj videli. O, Martin vseeno agresivno. Lahko ga stane, lahko ne. Jaz bi rekel, da agresivno raj igram z Abelom. Eli skočil v pomovčino ali kolenčino, kakorkoli. Važno, da je oštro in dolgo. Ja, Fireball War, to je treba. Martin takoj predvidi in naredi instanten teleport. In to je to. Sedaj imamo možnost... Upa si Martin, upa si One Move, ampak obrestuje se. Lahko bi požaril tudi kaj dreka zdaj v tej situaciji. Ampak dobro. So far, so good. Eli malo zmeden proti Dalsimu, ampak ulaufal se je. Paniša pravilno teleporte. Fokus Dalsimom v super. One Move je definitivno agresiven. Deš naprej z Dalsimom, 2 sekundi, ampak dobro je. Stylish je medtem ko deša. Agresiven teleport, lahko bi se... Ultra, bo dovolj blizu! Bo dovolj blizu, lepa. In to je... Umaknil se je fokus v level 2, Ultra wake up. Odličen mix up v overhead. Lepa, lepa. Pohvale One Move in tu smo na rundi, ki je lahko za Elija že usodna. Dober bait Shoryukena. Drži distanco, ampak dešne v Exa, kar Eliju da priložnost. Valil je kombo. Še je v igri. Manjkajo Daigo Shoryuti na pamet malo. Medtem pa One Move nadaljuje z agresivno igro. Parkrat te zmede, potem pa v beatdown. V sweep throw, oziroma vedno, ampak dovolj dobro, dovolj dobro. Napačen skok, ni bil kaznovan. Dobro kontrolira prostor, poje drugi hit Exa in to je anti-air za zmago. Eli se poslavlja in One Move napreduje v top 8. Ja. Dobra igra. Eli bo prisilil soseda, da igra Dalsima. Dobro.